Naitan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naitan ka? Naimbag nga oras tayo amin gagayem, shout out kada kay amin nga awan labas. Ket ita, adoy ti pakasaritaan anapauluan. Nagdawada o asa nga. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Ay na, nagsamit dagita nga apple minggaw iso asukdalak manan. Uray, ta saan mo't unay anang ataw? Nanang, saan kay nagsuksok dali ti manggada di tabangir? Dito'y mo't batog ti sular tayo. Liklikan tayo lang ti riri. Amoy umatan nila kay Dudoy na uyong. Narinig ta makaawat. Day talang mo't alaag. Nangala kay manan ni dinaminsan. Nala, ingkay jayan, tasyak ti makamu dito'y. Unay daytan kaka. Ay ren, apay di mo binantayan na tamangga. Ni tatang mo't, bambantayak kit din, nagado at trabaho. Kun man ano aya day tamangga dita. Apay di mo madlaw. Naibusan ti bunga na iti day ta abanda. Naregreg dakit nga tan-a? Kat no naregreg, saan ang mabalin ti bumalasyo di tabangir asular, tapno mapanlapidutan. Natinag nga ruditan. No, natinag. No saan nga'y? Anya ti kayat yu asawon tatang? No nga'y binuras da di tabangir. Saan mo't siguro tatang? Isu nga raw ako nakabantayam. Si putam na dagsukdal iti day tabanda. Bayam di tan tatang, tanagturong mo't nga ruday ta asa nga di tabangir asular. Kukwadalatan at ibunga na. Ay sana, sana mabalin day ta. Kukwak day ta may sapon ti mangga. Kit ores sa dinaw ti maturturong dagiti sangana. Awan karbengan ti asino man amang ala. Nalawag. Isu abantayam. Unay daytan kaka? Kasla naman ang naksay iti bunga ti mangga di ti abanda. Bakitak lang no asino ti agsoksok dal tapal si itak. Tatanunoy! Apa nagaul? Anya ti bagam? Nabawatak man iti bunga ti manggam. Uray talubukal lang. Anya? Dawatang? Kato'y laklakaw. Sige, may silagarunan tinawatag. May sa wano sa nga pulaw kat makunalata ala ko na ita. Una dito kaka, nagpuskol ti bunga na. Dito lang hindi may san ti pabayadam. Kukwam ayan na ti apoon ti mangga, ta sikat ti mangga dal. Wano sikat ti limad, ngagsoksok dal, kadagit ti bunga na. Una dito kaka, ita klado mawat, papasulan na kway. Pagtatagawan nakmatag. Kaya't mo, tidarong ka. Di ka lang makadawat, idaram na kaon. Padawan ka banlangan. Amon. Unay daytan kaka. Apay magtakas dyan itatang mo, Irene. Pagtatagawan nakiday ni Timangga. Anya ngamin ayat tinapasamak manong dagol. Napanag dumawdawat iti remay salaga mangga ta nagpuskol matibunga na. Kat? Papasulan nakiday. Asya kanaw ti limod nga galala karagitibunga na. Alabay takasaritak to ni tatang. Bagbagak to, asaan ngagpapabasol iti saan na anakita. Wala rin. Nasapo na bagbagam. Tarusaan, idarom ko, iti panang pabasol na kanyak iti saan na anakita. Ala, pasensya amon manong dagol. Ipagpagapumlaangan kanyak. Siya kung tagkid daw iti dispensar para kinitatang. Ibaglagi din ta na imbag kaatao ay rin. Tarusaan, tiyak mapasensyaan at talaga di tatangmaw. Agyamanak amumutan, jak kaya tiriri. Ura siyak mata. Ura netan ka. Nasingpit ka ngamin ka. Isa mabayinak matkan ka ay rin.
Tano saan? Diyak lamol. Nala, i-relax mo. Kat di ka agdanag ta isukdalang kanto. Ay, unay na kaka. Nagsaya daw. Makaumamot na gito abulbulong. Kanayo na sa gadag. Nakarugrugit arubayan ka na gito abulbulong timangga. Agam sa nabalay ta mabsugak mo itibunga na. Agam awanton tibunga amaalak. Ta ipaputod kung taon day ta sa nga nagturong dito'y sularme. Dayto'y asarukang taaramatag apang sukdal. Tapnusan amatinag, amadungiran, dagiti alag amangga. Si kagayam, tiyagal alay ti bunga ti mangga. Ni mo kay Dodoy to may ditoy. Nay. Adda ditan ayan ti pader. Si kamar gayam ti mangibus ti bunga ti mangga. Agbabain ka mamut, Dodoy. Kitaam nga daday tasa nga dito'y batog ti sularmay. Iso, amabalin ko nga lain amin na bunga na. Nagkuna, amabalin mo nga lain. Iso, ti ko na tilintag. Apay, saan mo nga mo tilintag? Di mo yaw awan tinaramid mo. Agtatakaw ka. Idarob ka iti day tangay bagbagam. Agtinarob da. Kukwak na iti amangga. Burasam kit din, nagitibunga na. Ay, mutalang, saan ko aburburasan? Dito'y lang batog ti sularmay, ti pagal-alaak. Oray anya abatog. Manggak pala na tao. Adong amom makauma ka. Unay daytan ka. Imbagak mo't tananan. Saan nyo apakibyangan di mangga datatadodoy, tanauyong na di alakay. Riri lang. Sana day ta alakay ti mangisuro. Tadamot lintag ang masurot. Anya? Saan nga iso ti mangisuro? Maawatan kayo, nanang. Ngam tiliklikan kumakat riri. Saan kayo nga agalay ti bunga ti mangga ti batog ti solar tayo? Naglaingin nga'y. Binigat ang makmaktanganak ngagsagsagad ka nagiti nagado a bulong ti mangga. Kalpasan na, iparit na, nga galak iti bunga nga iti batog ti solar tayo. Didak maawatan, nanang. Unay daytan, kaka. Irene, kaya't kakasarita ta saan ang makaawat dagiti dadakkel ta? Wan nga ron. Maawatak ti kayat mo ngay baga Rafael. Maawatak mo't ni nanang mo. Kung husto mo't kit din ni nanang mo, adda iti batog ti solaryo. Iso nga da karbangan ng agala kadagiti bunga ti mangga. Husto ka? Ngam saan ang maawatan ni tatang mo? Wan nga ron. Ngam bayam, padasik tumanan ngay lawlawag ni tatang. Pasensyaan nyo lakuman ni tatang, Rafael. Maawatak mo ni tatang mo? Isa pasensyaan mo tan ni nanang ko. Wan, makaawatak. Kumik mo't dadit dala. Kat, kumik mo't dagiti dadakkel ta. Unay daytan kaka. Nanang, saan yun atutupan ni Tata Dodoy? Bayan yun asumanao dita. Kentap no awan ti manghagyo asumanao. Saan yun nabyangan ti manggana? No, kayat na putdenan ti sa nga nagdawa daw dito'y sular. Iti kasta, awanen ti pagbanugak asad sagadan iti inaldaw. Ay, unay daytan kaka. Ngamno di na putden. Ay talaga nga ibusa kami na bunga ti manggana ngagdawa daw dito'y Di kayo mo't kin na awatan ng nanang. Makabannaw. Unay daytan kaka. Bay, ang talataidan lang niya ti kayak da pagbanagan. Unay rin. Mapabainak pa yun ka. Uray siyak mo't, Rafael. Mababain akong ka ta nagsayaat ka tao. Uray si ka, nakaimimbag ka. Ngam jak mo't mabalin nga apaan ni nanang. Isa makaamudan. Una? Tinapatag at nasaya at lata tilinangan ta. Una? Kayam, awisan kan tuman kit di tabalay. Marang maisingag kamot ka ni nanang. Kasta ka di? Uy. Sige nga rod, katawisan kan tumot tapno makasiningad mumot ni tatang. Baring iti daytang aramidon ta, kat saan danton nga agapa may papan iti nagdawa daw asa nga timangga, unay daytan kaka. Dumlawak Rafael anak. Apay ka din nanang? Nakasingsingad kayo muton kini Irene.
Gaputa na saya at atao ni Irene. Lukas jay kumama, ti kababalin ni tatang na. Di awan ti parikaot. Kasmot ka na kayo, ananang. Agsiningad kayo kit dimut, tapno naragragsak ti panagkarobaan. Ay awan No awan ba ti tao kanyak? Awan mo, tibain ko kinkwana. Una daytan kaka. Madi, tina-pride na lang. Sana nasayaan. Amok dayta. Ngamjak tumabalin akasin ningad ni Dudo, itawan bain na. Unay daytan kaka. Saan mo man akasin siningad na kita at tao, tawan bain da. Tatang, nasaya at atao ni Rafael. Awan bain ti inana. Saan damot ngagpaday ti ugali? Basta jak kayat, amang isiningad ka kanakwada. Madi ti agiraman, tatang. Nung nasaya ti kababalin ti may sa atao, saan tayo kumanga iraman na pakigurgura? Nanang nadayay, isa normal nga sakit na. Isa jak kayat, amang isiningad ka kanakwada. Agpapada na kita na tao. Saan da ngagpada, tatang? Addabain ni Rafael. Naimbag atao day jay. Day, apay nga isakit mo. Ang kursunada kakanay kan kwa na. Apay, dakas no kas pangarigan, tatang. Alya? Kursunadak tinaimbag akababalin na. Ay, basta saan kan amang kisiningad ka ni Rafael. Mga no sabalin taon ti pagbanagan day ta. Saan na dakas, tatang? Alya? Rafael, anak, agpudno ka man. May papanitan niya, nanang. Adda ka di relasyon nyo kin ni Irene? Apay, nanang. No, bilang lang, saan nyo akayat? Yak kayat ti puli ti amana. Puli ti awanan baen. Una daytan kaka. Isungay sardumon ti makisinsiningod kan kwa na. Kat no kaayan-ayat kaun. Ay, saan mabalain? Nagado dita ti babae. Yak kayat ti puli na. Apay, no basol ni Juana, basol mutan ni Petra. Yak kayat ti amana. Ngamda kayo ti makapanagnog, anasingpot ni Irene, sanaya. Oray na singpet. Tadakas mo ti kababalin ti amana. Awan ganas ko. Oray daytan kaka. Tapno agsiningad dagiti dua. Agkalay satan, Irene. Ha? Nahustuan tamutan iti edad. Ay kwa, Rafael. Panunutok pa anay baga. Ta narigat mo tagdardara sudos. Sige, saan ka nga apuraan? Gamsapay la ko mata maawatan nak. Kat maamwak adagos ti pangadeng mo iti singasing ka. Di ka madanagan. Tauray saan tapay ang makapagkalay sa anak to ang mapukaw kan ka. Sapay la ko maa. Agtalagak kan ka. Nanang, nasaysaya at no agkalay sa kamin kan ni Irene tapno agsisiningad tayon. Anya? Agbalin tayon amay may sa pamilya. Ay saan na mabalin? Awan mabalin niya no kayat min kan ni Irene ti agkalay sa nanang. Apay, adda na pasama ka na kayaw. Awan, tadakkel ti respeto kan ni Irene. Jak kaya tagundawayan. Apay ngamin nga isupay. Amuyo, no makapagkalay sa kamin, wano agdan na kamin kan ni Irene, may sa tayon toon kunak maran. Kat na ita mangga apoon tiririyo kan tatadudoy, agbalin to na kukwa tayo amin, tamay may sa tayon toon. Anya? Makaburas kayon to na libre. Day tamot la mangga kat ipoon kan gapo ti nagkinaawatan mi kan ni Irene. Isu nga aklunan tayon ti kinapudnaw, may kamang tayon ka na kwada, wano may kamang dan ka na tayaw. Unay daytan, kaka. Just kinita nagdawa daw asanga. Tatang, dayta ang nagdawa daw asanga tinangitunda iti panagsisiningad tayo. Ta iti mabiit, agkalay sa kamin kini Rafael. Mala, saan ta na pagsupyatan dayta banag? Sana'y tamot lang amin ti turungan ti amin. Adyaman nagtamaawatan dagtatan. Gapaw, tanapatig ka kanyak, anak. Ngam apa-apa anak ti ina ni Rafael. Saan amatulo iti kalaysa? Tata Dudoy,
Ada kami kanina lang. Dumanon kayo, Rafael. Nana, taornusan tayo kit din ti amin. May papankada kami kini Rafael. O sige, umunag kayo. Ay, nagyaman kami, Tata Dodoy, awanan ti adu a drama. Amok akayat yumot kaninanang ti panggap mi kani Irene. Ay, awan parikot kanyak. Ay, urasyak mo't awan mo ti parikot. Matlagayam, di solve ti parikot. Unay daytan ka. Nagsayaat ken nagragsak no masulbar ti parikot. Babaen ti panagkikin na awatan. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anapolwan. Nagdawa daw asa nga. Dito'y drama tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin ka ipanang tarabay.